Ngiphinde ngisho ke nganza kwethu ukuthi kube kuningi kakhulu ukuthinta lomfana lo wakomhlongo kuthiwa uBobo ngakhuluma ngalindaba abafana labo esikhotheni abambe ukhonkotha bekhuluma benza into ezingaqondile nezingebona ubuntu labo esikhotheni laba okuthiwa homex abazolwa kumbe njengamahashi izinto zokufanele kube ama miscarriage into yokufanele kube miscarriage into yokufanele iduke necondom yoshona emathunjini amapipe amanzi nama idamkoko lezo zinjake ayikhonkothayo kanye nalo umgodoyilo nomuntu kuthiwa lo kuthiwa bani Dubula bafuna bami ngifuna ukunifundisa la lamasimba lawo lethi ingqimba lethi inyayisa nje ukhuluma ukuthi yakhuluma la ngathi yahlanza ngishikhuluma kahle ngathi yahlanza uyabona ngathi ingane iyokoza igciwane hayi ukuthi iyokoza lokuthi yakho ingane uyayokoza nje zonke izinto lezi ziyafana ngifuna ukunifundisa ke bafana baba ukuthi sibadala thina kulomkhakha ubudala bethu futhi siyayazi siyenzayo musani ukuzama ukuba olengisa abazofela ubala nibe ziduphunga nibe ziphuphu msundi ezija ngitshela mina ke manje kubalekile kakhulu ukuthi noqiniphelula amato okhani wazamayo khohle impilo zenu ungakwazi ngisho ekhweni lakho ulobola wenza yonke into uhamba uvika abantu ungazi ukuhamba emicimbi ngoba nemicimbi aseniboni eningamakhwala eniya-actor nihlala nenigubuzele nihlala nembethe manje ke musani ku-actor bese niba nencindezi yama-social media nikhuluma into engekho nje yabona nje mina ngiyinsizwa nje mina nje ngiyahyo nje mina ukuthi ngiyakophinda ngene nje ngesabatha ngizobe ngibona kophinda ngene ubona uzongithinta akho uzongithinta ngikhuluma into engiyaziyo imbono yami ngendlovulo kaZulu imbono yami ngeyigaba ezithize zamaqembu zepolitiki iyohlezi imbono yami yeqondileyo ngoba ngikhuluma into engekho angithunywa umuntu futhi qondile mina ngqo inja manje ke bafana bami ngeke mina ngiyanikhuza ngoba ngizosidalila ihlazo la okwesibili la mina ngaphandle nje ukubekwa isilo ngifuna uyicacisa lento zozo ngaphandle ukuthi mina ngibekwe isilo umuzi wami lo amabhinqa engiyikhandele wona imini ingqongqo la abangathi abantu behlulwe izinkinga lento ngayikhuza kudala lapha ngathi mina we 3 seconds no 3 seconds namapha abantu behambe betazana bethi babala muri izinto zomaskala ngathi mina mzala ukuphapha wakhuza after 3 seconds ngoba phela uhlala impilo naye unayo ingqonjwana ngizama ukuphapha uma halela ukukhuza lenizimpi hambani uyokhuza lapha emarenke ukuze nginibone ndiyakwazi ukukhuza la kubulala khona abantu akufe umuntu la hambani uyokhuza kuzepolitiki yini nizophaphela la okunesibuko khona thina isibuko sidalwe yithi sabapheko omehlo omhlaba isibuko esimphe kwaso sabapheko omehlo omhlaba esiheho zopolitiki esiheha nani musabike nokudonsela amakhumbi nisilethele wona la niyasidakelwa zinja kodwa isilandela ipolitiki izongena la ngoba nifuna kushuthi nizimpethu ezilwa nawo yonke into ephilayo njengani impukane enjengesi lawunda ayisifuni esesonakele ifuna ukudla lesiphilayo icala ke leyo niyadakwa imini umelusi la wala kumaskandi imini umelusi wala emapheqweni njengoba ngikhuza lezi zinto azane lezi ezigqoka ngathi ayizintombi nje kanti abafazi abadala abanengane nga4 nga5 abagqoka amalegini abahlala kumalegini labo akalokho nje ngoba lawa khamba laba abantu abahambe bebona imicimbi yomaskandi bekuthiwa tweet obitholakala edunusa kanti kudunusa amadusha amadala yabona ihlazo lonke lelo yabona ngoba umuntu osezela akasenayo ivunulo kwaZulu uvunula ngani yakuza phela zozo sefana nje agubuzele nje uvunula ngani umuntu wazela
uvunula ngemvunulo ngamalegi yamatshitshi ngamalegi daki cha la osalo kabakwenzayo cha lokho abakwenzayo bese kuzothi ke esigabeni esilandelayo kwengane zakwethu emveni kwalokho Bobo mfowethu engathi walulama okwangempela futhi Dubula kuyicala lokho ukuthi uzama ukuzizizwa ngayona uyingane ihlaza cwe kulomne lokho maphinde ukwenze futhi mina ngazangithiwanga ngayithulela nje ngoba I'm a professional and ngiyayazi into engiyenzayo uyingane unobisi mina ngizokushanga impipizana yodwa uqhashe uyohlala le ujajo stimela nengcenge ihlale le uyobonakala ngobisi ukuthi le ngcenge ifuzene nobisi olula emadevini wena msunwe nje musukhuluma weqise yabona ndimkhaya wami noMavava uyazi naye ningami into engingajabule ngazo ngaye maye ngisanganela mntana ucinga umtshenti imkhaya uyangithakelwa ke manje mina ngisangene mina ngiyona inhlungu mina ngisanganelwa nje mina my right to right kodwa unelungelo lokukhuluma noma ngabe yini ngami njengomuntu wepublic figure nembono yakhe ifanele futhi ayibeke kodwa musami uzoqhatha izwi niqhatha ngami la ngoba mangithi ngizocwaninga mina ngitholile ukuthi mina noma ngabe kukhona izinto angabheda ngazo ulomfana lo wakithi enkandla Mavava kodwa akukho la kuvela khona ekuthuka khona kodwa wena uqhamuka wena usumdilela ngenhlamba le engachazeki futhi nje inhlamba yonyaka nje irong ke leyo ngoba niqhatha lo muzi lo engikuphethe yabo irong ke leyo nto leyo ukuthi nizobonda lesijingi lesi mina engikufanele ngisiphake purong lokho mina umkhaya wrong nje uzoqhubeka sangana manje isanganela khona aqhubeke enza inama yenza ngoba kusekuma social media uyasetshenzwa la futhi uyancokolwa osibili akufuneki izinto zibe personal engakufuni ukuthi yena athathe umqondo waserenka uzowufaka la ngoba kone renke la ngoba sophelelo ukuphila mangabe singeze ubaqotho ngimdala kuna nonke nje manikhuluma nje ni wrong nje ngalitshela mina maya waba wrong extremely uMavava ngiyamfolela mina ngitshela ukuthi mina wrong mkhaya la praise wethu imino phethe la yabo doesn't matter ukuthi uthanda bani noma usupport bani kodwa ma right ngami ungasho noma yini uma usuweqe indlela ngiyokutshela futhi usuweqe indlela la ngoba uma izwe lingenamne wabo ibutho lingenanduna insizwa engenangqwele lo mhlambi lo uyachitheka imina kungoleni mafana bakithi ngiyanikhuza ningayenzi ke leyo nto ngoba nizobulala isimilo nobumnandi bokudlala kwethu endokuncula kwethu kuma social media nabanye abaphilisa abanye abantu ngama social media nabanye abakwazi ukuya phambili ngama social media irong kakhulu leyo nto wena Max uyayazi into wrong wayenzayo akufuneki ngakutshela futhi into wrong wayenzayo akufuneki lokhu uyitolika uyichaza kabanzi xolisa bese uyadlula kuyona ufuna ungazama ukuzenza uwenza ama jokes ngezinto eziwukufa uyicala lokho ngoba ayimnandi le nto mfethu lalela khona imbokodo yokugcina yabona umphakathi ushana ngempela abafana bakithi yabona khona imbokodo yokugcina engayibona kwenye video ngabheka eceleni ngathi izoshaya imedula oplangato le la ayi umuntu uthomba bafana ithongo bobayi bafana thuse ephumile hey bafana bakithi awusithomba umuntu ezixhimbi futhi yabona ngayi indiphethe umfana omncane lefana omncane mhlawumbe wayeno 12 years ulandela yizo zonke ezababombi njengamahashi yabona uNkulunkulu sephakameni shembe yabona uBobo ubuye ebuzimeni mfethu imethula ngayazi iyasabalisa
hey Medula wathinte ke Medula ulahlekwa lokujana icassette leli elidonsa ukuthi uzalwa phi wena ngokwabani ulahleka yonke le nto leyo yabona kodwa uNkulunkulu emuhle ngizwa kuthiwa uBobo sophinde simbolekwe shembe uNkulunkulu uzophinda siboleke uBobo Bobo mina ngisho ukuthi mina unacala kodwa umlando wami engiwazi ngawe angilazi icala wakwalenza ngakho ke I can't judge you ngokuthi wena oyifundela izikweletu zakho mhlambe ke wasuyifuna kabike wasusonta kamindlalo ingalo umuntu yaqhuma emvelo kolokho ke kwasenkazi umphakathi ayi ngabafana umphakathi ayibafana naye ngeke hey may kodwa ke okubalekile ukuthi impilo kaBaba igcine iphephile abalitholanga ithayi kanye nopetrol kodwa into ebalekile nayo yonke isaluleko engakunikeza sona Bobo esokuthi ungahlangana umphakathi kanje yana ganda ngamatshe kanje yana uyende kanje phambi kwabantu nengubo ezimhlophe leyo nto leyo isuke ikhuluma ingubo enkulu yomsamo hambe ekhaya baba singaba kwaZulu Samo ungagcina ukudajukela wamsamo injalo nje